Bayar funggam tang ke sok pajang Nepal tilao ani logisong baksa abini field visit ni kam aro sok pajak amor mas mane bono ano ki anong department hote rang deri no ba ang je nkhani ne agriculture department wo aro duty ma khayong kai ani background agriculture tin ke ba amagai khai mane amar rang deri no nin department Hei rang deri no Này belang rang deri no ang này belang Greek Hindi Hala ang ruara kazak fruse Ije am tam crop cut den kamu Ako am crop cut tambai khai mane angko maman baga de tam hen means amoni out angko ta il busing man nainen bagi sing nable 50 meters per area wo il busuk khai nayo that means jang apna multiply multiply saimang kamu to man il busuk khai mane of variety ni busuk yield potential abna अच्छा अच्छा il asale buji khamgo 50 meters square statistical data ni bagani chungma rota state ni pura statistical data mention khai suppose pedi ni hybrid ni of variety ni busuk khai aba chung kaisa data maintain kole whole state butung report ठीक दं Ada sama roho awak fill up khai nei video roho plus app bu khai uta mone app ti hinga direct ko yote jata online system to boi nei online ma da uta mone app ti ma da uta habari nai thok no khatin la yang to yang 10 meter Okay, abona 50 square meter go khaine amor alai ota ralai arone je il phaimani agono borok am kari nai kari oi amona bong department amaro nai ta amone je il of variety epon angnai ne mane of variety as kam hai ma tung ya nari mairok tungko mangsi yong sajak ganni bagro eta khaigate busy they are busy hisab patro busy makhai yang khai rai tong layo borok gang bo office sok paijak ngai tabu samung romon nani chengi tongo yang kolok jak no samung ge mano amane sekang kaja koi kong kha good books and good people are not easy to understand. We need to read them deeply. Abang ka kuwi ko.